Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibyak ah! Haw! Ay! Diyak mailadawan ti kinaragsak ka. Di ka unay agragsak. Ah. Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na! Ay sos! Naala konti na pangabakak iti rapel draw bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y nga gaman tinapangabakak a kwarta. Ang mga numagastos mau iti awan ka is-iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya! Sursurun ta amin a beach resort. Tay papas naman kinitag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaus bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalaga ro kwartatan. Nya pala sa pulam. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas a pangibautam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin a piluso po bursyaw. Amok a maawatam ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agobra iti daga. Anda makwartatan. Ay, mag-restaurant tapay. Saan tumapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, ayakan sa. Ah, Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderin ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Si kantikit kita ang dagiti kabay ta. Malangarod. Mangpili kan iti orderin ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderim amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Ah, Anya mo tikas tangi bagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Tata Bursaw! Umaya man! Woo! ay dumanon ka, Willie! Adak dito'y unag, tilugan ka! Ala, lukas talugan mo na tata. Ah, Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalban. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga swerte ka itaatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga mintay mula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayon na. 1,000. Ay na, agyaman na ka, tata Bursaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso amaawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak diti balayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin taamok tirigat yo asa nga pamilya. Tawang ka nga rod trabaho yung agasawa. Nga ron. Ay na, adan igatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursaw. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yo ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadag ti marigrigat.
Share your blessings ako na. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si kamagayang burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaon na por mamita. Ay, awan! Ipadas ko la to in order ko iti online abadaw kan sapatos kaw. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana. Imbagman. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak manumutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Ganami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya kontimang bayad. Umdasan, tido akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Hey, saan man? Diyak manglulukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka tunyo iti asawa minto nagkapsok kaya. Ay, naada kwarta mi na. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwak ka ng kasapulan nyo mo't dayta ngay nabak mo Lalaki din. Bayada kong tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro da borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusen iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itid kantumot nga itid iti kwarta, nga uray di damit agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tanda manan parapil ro dahin tun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw no mga bakan tumanan wano saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumang bay tigrasa kan ka. Iso apatsik ama nga bakak tumanin. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pa nga bakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam. Ti ammo da adda milyaw. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidak. Sa anak nga tatakaw. Isu nga awan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili. Uway! Yung ka may dumawatin tama nga no may busang ka. Kung agiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko Ay, kayat na tagiliblibray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman man ni Jabalayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata. Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pesos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingput kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Ada pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Taimpadawat mo amain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit
Jay ngay magkutsita. Aha, manulat balor day jengay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ka. Saan ko ngayon bisyaw? Kahit papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpadwan to'y nabatbate ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? Ada ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwa ko may tinwang no kaya na. Amo nga nga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Ah! Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngamin nala naman. Diyak amaw no napananan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Ang dapustahan, hindi kahit. Ang mga no nakipusta. Anya? Awawisin ang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Ay, insa bakit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Ay, awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka bursyag. Teko namjak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapnoy bagakan kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakan ka. Nakipusta ka ijay. Katnabak ka. Ha? Iso adi kag libak, bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisog ala nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Nga magpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat, anyat kwarta ta itan ngay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumit ngamin ngag negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan kas kalapimpiman manun bursyaw. Mga nan bursyaw. Anyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaang, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay. Aganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan ng abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akun di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang guad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadala maestresak. Aw, Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraok. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tataraanan mi kanibakait. Padasa mi mamutag tarakan iti babay. Kay bingayan na matan atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salaki daw mo iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitid intad ko kang kaiday.
Dakil agatan tintad ko atulong ko ka, wili. Isuarong ba nga subalitan na kumita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, ti isubali mau. Ay, ladingi, tagtata. Ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga ya singiran nak burso, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Isungay ta, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaw, asorwan nyo ti bang bigbig iti utang nga na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, ta tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mat pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si ka mat tinang ipilit iti radya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngaitad mo kanyak. Indulin mo kumaano kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo atulong. Ah. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo. Apeng asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga ah. Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay. Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitid ko. Mapangkay pala iti sa balay, tawan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo atim mulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kang tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase apa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitan tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsakan para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo mo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay. Branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga raud ka ba, guys? Ipagdalen.
Adanin nato nga anak mo. Ay, aday dya kusina, manay. Aglut-luto, iti pangrabian may. Apay ka, day? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ah, ay, ala, sumrek ka, manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya di makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ado pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailatan nang Kyle. Diyan nga rod umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw, manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen na di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dayjay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad mo. Ang mama ngamin itden na nasaya at dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon to maawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y jo ospital. Ah, apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotor na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak nakam. Nadisgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak no matay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay ngamin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Dadadaal na. Nawanan iti prenaw. Iso na doong parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartek, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag. Awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasi mag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik-kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet dayjay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam.
Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pa'y laang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga'y paret. Itulog na. Diyan mismo nga, Kimbala, iti nangirwar, iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni Pag. Naibusin. Isa, mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu nga inaktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Diya makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat si ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak! Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam, nagiti matmatay dito yung lugar tayo. Puro na sisingpal, nagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno, nagiti natay dito yung lugar tayo. Adaya, nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso, anarigrig at amatay, nagiti masamang damaw. Iso, adi kag singsingpal. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Ada mo insan. Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay ka matay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayab kas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramid ko iti padak ka tao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang. Di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka isuda mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha?
Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang tikunan ni uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw, iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, wangar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Ah, Iso asi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matayin ka anakan. Kita enak. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Hanggang, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo dyan may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagamuanta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasing po dagiti matay. Patsen na kunak to makaka. Iso ano kayat mo, nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakin ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatulturo nga. Ay na! Kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka? Napnapanan yu ka ni uncle mo aya! Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabihan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarad. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumbadaw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato! Agring ka! Nato! Bayan ka.
Pumbangon ka dita, anta da papananta. Napertengak. Jak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Da papananta. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbalin ang makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon bakaruan dito pagbaludan, kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka, nagiti ka kanuag. Narigrigan gayam ti mabalaw, ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw, naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak kaw. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakaamiris ka. Kahit suray, no, tinungpal ko, nagitimbagbaggan niyang kalmanay. Tantani ako na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kayatin tang bisyo. Agsublia manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Nanang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang yapo ko yaw. Ay, nasaya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May salababoy, Umdas mo siguro dahit, Kadatay nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din ang nagkaroon yaw? May salababoy ti partyan yaw. Ay, kawa na tatang. Dakil mo baboy, may? Anayon yun atalo, Tanayonak. Inayon ko, tayo doa baboy ka. Ha? Ay Natasyaw, bunyag ti pasken. Sana kasar. Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay, sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day ta no ado ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti ado ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ado ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, aday ta ka Ay, nga ka mamay! Baboy kumaday dya, pay baboy mau. Ha? Isu nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababaw, iti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain ka katasyaw. Nagpungga akaw.
Kamangala iti macaroni salad kan jay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang, kaka. Madamdaman ton. Ay kay makaamu ka nga ron Ay na umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kao. Permanente iti trabaho na. Ay, naibagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muawer iti apo ko me. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay, ikwa. Kaya't ko aramanan jay ice cream, kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wen nga rod anak ko, ay nakamaujanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong ka na kami adadakil mo Ken planong mitibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Saan na pa nang iboy-boy, na. Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas tati bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbagamon? Agulay magkamamait. Laglagi pa nagitimbagakan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakil mo? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat mayt. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kaming agmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagan Parchen tayaw tayo dua ababoy. Ken dua kalding. Aghanda tayaw. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na. May mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Inka nga rod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tay us-usarak nga agninenang. Dayay ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanon, gastos laday ta, adamot badok. Ay no di mo kaya't agbatikan. Di ka umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukata mamait. Ay, sige nga Rod. Inakto gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Duha ababoy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga Rod.
Ay, sana all. Wanangam. Damat pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar ken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangag ko mo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, daw tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak man day ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't ko lang ibinlay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. So dayto. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, dingding da kakabsat. Ay, wala ta, wait. Ay, sige, mga kailaeng. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymet nga umuna tinagpuunam Di ka agimimot, tamaday. Sana pa nag-emote. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno dan tumanan igatang mo iti sabali at taraknab. Sa nga rodain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta ison to ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapukadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nakagrebyo para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Win tatang. Ito iti kwartam. Balunam day ta mapanagribyaw. Ay na, agyaman tatang. Ulit ka. Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan?
Umayak ko mag-review. Ngam awan pa'y umno apagdagusak ditoy. Nagtransient taklaang. No kayat mo. Umay ka agnan iti pagababangat. Ta dapat mat may sa bakante ang kwarto. Ah? Manot abang manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti bagbaga ka kwarto. Sige manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na. Saan ka no pa may Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Kwa, sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag nga minan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo nga minan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayon tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam, oh. Ah, nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay na. Ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw! Board passer ti anakaw! Lakay, tangiwa mo mamang. Anya kamutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ang ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibaga madagos ta, patgan may ngawan duwa ba? Kwa. Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobda, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan! Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Tatang, tadyang mo lamasi kaso ngay way. Tabisya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay ah. Ha? Pangusaran nyo ngay. Pag blow out, jakab sa mau. Anya? Kuna man o dagiti baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay ah. Nayunak itinwang. Nagadong ngay, mate. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib. Dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tainton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kang ka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kag babain. Ay na, nanamaring. Katoy paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Tayo, kakatasyo. di pa naggraduaran ti inauding anak mi ah. Ay na. Duwan, ti professional nga nakkaw. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, nana. Wain, mga katoy paray, may katoy. Kitbay am, no kasta te pakaragsakan na.
Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, bay amdita. Umay kakidinta mangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karneng anay dasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay, apay nga awam man dito'y balayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na kan nauray itay, iso na panain. Agawid mo lang ata. Wala, into na da masapulan na trabaho na. Anak kaw, kumusta ati papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kun nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay ngay ang masikog kan. Kinapay ang nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abaybay anyon. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Ganda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Latad na kami ti mga wawer, iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa, ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay kamaten si Kati tao. Sinikog ang manan to anak ka, amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasar mo nga roda, iti anak ko. Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ha? Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga ron kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwan. Ado man nga ibagbagamaon. Kag pa'y sumag. No kaya nakag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka magtin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't naw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanay, awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko.
Kan oray ti amam, adu matan ti rekrik naan na. Kasla marigatan akong ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat diyo pilitan tiyag trabaho, ano diyo kabaalan? Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wen, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Alang nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangalata kanon iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin agpaatiwan ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pakibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw, tay nakagsapol itagbalin na katulong. Tanay, marigatan akong ngagdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutan taginan na. Aginan na kamutan ngagpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tay abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad kasanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Alang nga rod, da kayo ti makaamo na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inanger anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak bet nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to timang ibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Naib-ibas pa'y tilutom ang isaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analayng atanay. Kurang tingay pong may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may.
Masikuranak met ngamin no mabayag amaluto ti sidaan. No gumatgatang kayo iti karne, pilyan nyo ngamin met tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Ha? Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Gusto mo ti kunak nana, ta inurasak met, tano agluto ak ijay balay mi, saan met akas jay? Ha? Wano, jay bagasyo nga tanana, madin sa jay bagasyo, sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog kadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa iti inapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laeng, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laang anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyo? Sana bali at asano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak Nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ha? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka ngarod na. Di mo nalaing ka nga aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayaban da tunggal adapas kan. Ta magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na makabailan taglutaw. Urag lutulat aramida mi ijay balay. Ay kawan na. Day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga agawid iti balayo nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga agawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man tanda pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dya anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Ura dya anak ko. Iso tinangibaga ang mga lakami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat jay anak ko ngagtrabaho ak? Ay oray mo dya anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na ka no maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na.
Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngam siyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso ano pumigsaak, oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dya anak ko. Barya na lang at isuswildo na kadagiti babaw nun may. Ah. Iso nga one problema kan kwa na. Apay nga asyak ti pabasulam. Si kamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Nagitando kat saan nga agab-kabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta ang mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sus. Agapadan na talaga. Ay, agpinungatan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawat na napigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timbaan anumon tay sa buwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta Janet at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga ma. Anay ko, agram ka na. Ay, anay ko! Ay, naagtal na kayo man! Anya kayo matyaw! Husto na ital kunak na, di kang pinungot! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapno di ka may ramraman nana. Daytimat! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti dua babaw na yun. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo mutla ang naita Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Bering akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Ura jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayak. Ay, umay ka kumalumukan nun. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, enta darurayak. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat ti ada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod.
Nalaing mangagmanehon day di abireng. Akit, umapal ka man na, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapo iti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agdal na ka mamay. Karibala sasawam mo. Kat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabaket, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalaing akmalama kasuro ang miso. Lungba ak to day jay nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlatlugan mo nga imanehaw. Agraraman ka may. Kadantulat taa. Makagatang akto itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day ja abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan yo baraw. Una na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko, barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kuna nga ron jay anak mo nga aguray pa'y lay talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan da ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apag-isaw, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga mi naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Jay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawidan da kami na trabahador. Aniya! May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya!